واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: باب الذكر عند الصباح والمساء. قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. يتي الله سبحانه وتعالى تدد مولد تو سني دو هند دو يتede yentori yo juulu en laada men Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o mo onuli e meden sabu yurmende yo juule sahaba ben fof o juula e dendanangal jokkuɓe diina kaɓe jokkuno kam yo Allah jokki en kan diina o tabintina e hoore makka o ƴetten e nder makka allahumma amin. walli fi ɗon ɗo yo Allah yurmin e yurminama himo ka dambugal himo e nder dambude fi jantagol inde Allah o yewti en ɓure ko woni kon e fi jantagol inde Allah baraji ko woni e muɗum. hande ngal dambugal ɗo o addi ngal ko e nder dambuɗe jantagol inde Allah ngal jeeya min baabi a tahsis baɗa ta'mim ko hertingol ɓaawo hunnugol ngal ɗo watti dambugal 247 wi babu dhikri dambugal fi jantore jantagol inda sabahi ka bimbi wal masa'i ka kikiɗe. jantagol inde Allah, wowlugol inde Allah, mawningol Allah, townamo, bimbi e kikiɗe. sinnama bimbi ɗon no ƴetti ɓorde ka subaka juula hanange hewta hoore ɗon fof ko bimbi kontete. kono ko ɓuri moƴƴude ɗon ɓorde hakkunde ka subaka juula heɓi wallu ha on ɗon ɓuri moƴƴude. kono yeeso ton kadi si on tigi ko yeeso ɗon hakko ɗon e nangen tumbade hoore o janti inde Allah haray o wattidama e jantiɓe inde Allah bimbi ɓen. si yama kiikiɗe o ɓorde ka nange liiji e hoore ɗon hange mutoya no wiya ɗon ha geeƴe juule ɗon fof ko kiikiɗe wiyete. ɗon kadi ko honto ɓuri moƴƴude ko ɓuri moƴƴude ko ɓorde ka alansara juula hakkuno e nange mutude. ko ɗum ɗo jantagol inde Allah ɗi fewndoji ɗo jantore inde Allah nden waɗanama zamanu fewndo ɓorde ɗo heeɓi ɗo e wino wi'ugol ko fewndo ɗo heeɓi ɗo ngal dewal ɗo waɗete ɗo na jungo men woni enen ko jungo Allah ene laaɗo. wi'ugol ngal dewal ɗo ko ha sabakari ngal waɗete ɗon no gan na jungo men woni. wi'ugol ngal dewal ɗo ngal wattake sina hunde kaari waɗa charte condition ɗon no gan na jungo men woni ko jungo Allah ene laaɗo makko on. ko ɗum ko ɓe happani zamanu kon ɓe waɗani tan ɓe indi koye oɗo tan ko il faut respecter on tan ɗon sabuna si Allah subahanahu wa taala o happi hunde o happaninde tan ko fewno ɗo watte ko tawɗo ko fewno ɗon tun o yiɗi yo waɗe o yiɗa waɗe si feƴƴi ɗon o yiɗa waɗe ado hewtude ɗon sina ɗum ara ala nafoore ko wiiri ko fewno ɗo watte. kono kadi so happi quantité on o wi ko laabi ko 3 ma ko 4 ma ko 10 ma ko 20 ko tawde ko ɓir ɗum ɗon tun o faala. si tawi ko ɓuri ɗum o faalno o innano yo waɗe ɓuri ɗum ko ɗum ko waɗi taqiidi kon ko be jaɓen ɗum ɗon respecten ɗum ɗon ko ɗum woni dewal ɗum woni jaɓugol maccininalgol Allah. idan ɗum ɗo o addi e no woowiri noon si tawi aya no woodi e alqur'ana ko ɗum o fuɗɗorto taw e dambugal ngal o fuɗɗor ɗo aya on Allah subahanahu wa taala wi'i o fewtini yewtere nden nelaaɗo on kono yewtere nden no tuggi e men en fof
wi wadhkur janto yo an yo nelaɗo rabbaka jeyɗoma janto jeyɗoma on fi nafsika e wonkima sownitoɗa jantoɗa inde jeyɗoma on hara ko an tun nanata tadarru'an ka yankinagol sabu yankinare sabu hollugoy yani yeeso Allah na a hunde wa khifatan e hulugol sabu yankinagol e sabu hulgol janto inde jeyɗoma on ka wonkima wa dunal jahari ko alda e feññingol minal qawli immorde konngol ga e feññingol konngol ngol jantoɗa inde jeyɗoma on sowndisoɗa nanina hoorema tun bil guduwi ka dawal wal asali e ka kiikiɗe ka wendogu bimbi e kiikiɗe al guduw dawal ɗum ɗo ɓorde ka wiɗen noon ka fajiri feeri ɗon ha nange hewta hoore fof ko dawal wiyete ɓorde ka nange liiji e hoore ɗon ha nange muta ɗon ko asal ko kiikiɗe wirete o wimo noon wala takun wota laato dey min al ghafilina koye welsidiɓe jeeyaɗa tawa ɗum dey ta welsido dey welsidagol ngol mana hara anditata Allah fes fayda janta ko inde Allah bal wowli inde Allah woosi tana woopi ɗum ye la ilaha illallah seɗanigal warari la ma hara ko tuma ma pi ani wo e Allah wallumen sina ɗum haray men anda kamen fokkiti ay murandu la janto inde Allah urin hara fewno ɗon ma punde ɗuɗirama oɗo aya ko e suratul arafi woni kanko watti 105 ka cortewol qala ahlul lugati yimɓe haala kamɓe inni ani yimɓe wawɓe haala arabu kan ɓe inni al asalu ngol konngol ɗo al asal kiikiɗeji jam'u asilin ko moɓidira ɗum e konngol asil kiikiɗeji wa huwa ko wiyete ɗum ɗo ma bayna al asri wal maghribi o wi ko hakkunde alansara e futuro wa qala ta'ala la tawɗo wi wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha subbihino jeyɗoma on laɓɓinmo seninmo mawninmo ado nange ngen fuɗude e ado nange mutude ado nange fuɗude ɗum ko hakkunde fajiri nin ka feeri ɗon ɗon e puɗal nange e ado nange mutude ɗum hakkunde alansara e futuro ɗum ɗo ɓuri himmude ɓuri mawnude moƴƴude e jantagol inde Allah ko tawata no happana o wiigol bimbi e kiikiiɗe o wa qala ta'ala Allah tawɗo ngo wi kadi fayin wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyi wal ibkar wasabbih subbin hino fayin bihamdi rabbika ka yettugol inde jeyɗoma ka yettugol jeyɗoma on subbinoɗa mawnina jeyɗoma on ka sabu yettugol mo bil ashiyi kiikiiɗeji ka kiikiɗe wal ibkari e ka dawal ka bimbi qala ahlul lugati yimɓe luga ɓen ɓe inni yimɓe wawɓe arabu ɓen ɓe wi al ashiyu ko wiyete ashiyu kiikiɗe ma bayna zawali shamsi ko ɓorde ka nangel liiƴi e hoore wa gurubiha e mutugol magge hakkunde ɗon wa qala ta'ala Allah tawɗon o wi kadi fahin fi andintingol en jantagol inde Allah telen ka bimbe ka kiikiɗe o wi fi buyutin adina Allahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asali rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah o wi fi buyutin e nder cuuɗi adina Allahu newni o dungini o yamiri an turfa nde ɗi townete ɗi ɓante ɗi mahe ɗi darne wa yudhkara jante fiha e nder majji ton ismuhu inde makko nden ɗum ko juulirɗe ɗen
yusabbihu lahu fiha no subbihinanoma e ɗin ɗon cuuɗi ɗum ko juulirɗo ɗen no mawninamo no laɓɓinamo nder ton bil guduwi bimbi wal asali e kiikiiɗeji rijalum worɓe ɓe tawata kañum ko ni ɓe sifori la tulhihim fijintaɓe hilnintaɓe soholintaɓe tijaratun julayagal wala bay'u wona ngeygu an zicrillahi ga jantagol inde Allah ɓe hilnata ko ɗum ɓe hilnata ko ngeygu julayagal ma ngeygu ɓe acca jantagol inde Allah honno sendi julayagal e ngeygu no woodi kadi fotti no woodi kadi seedi kala julaajo ko yeeyowo kono na yeeyowo fof woni julaajo ɗa jogoo piihum heɓa haajo yeeygol ku yeeyaku kono na ɗum no woni golle ma no woodi woɓɓe golle ɗen fof ko yeeya sooda on ɗon ko julaajo ɗum waɗi kala julaajo ko yeeyowo kono na yeeyowo fof woni julaajo o wi ɓeeɗo worɓe siforɓe ni ɓe hilnata ko julayagal ngal tum ma yeeyugol ngol ɓe acca jantagol inde Allah ko honto ɓe heewata jantagol inde Allah koye nder ɗi cuuɗi ɗi Allahu yamiri yo ɗi mahe ɗi towne inde makko nden jante ton ɗum ko juuliɗe makko ɗen bimbi e kiikiiɗe oɗo aya ko woni ko suratu nur kanko watti aya 36 ha 37 wa qala ta'ala Allah towɗon o wi kadi fayin fi andingol en wonde inde Allah no jantede de himo yamiri ɗum himo newni ɗum no welamo o wi inna sakharna aljibala ma'ahu yusabbihna bil'ashiyyi wal ishraq himo sifo fi annabi Dawuda sallallahu alayhi wa sallam o wi inna no menen kanko Allah o wi menen sakharna aljibala men elti pelle ɗen ma'ahu wondude makko kanko annabi Dawuda yusabbihina hiɗe subbihino hiɗe mawnina Allah hiɗe yetta Allah hiɗe teddina Allah hiɗe laɓɓina Allah wondude annabi Dawud bil ashiyi kiikiiɗe wal ishraqi e ka puɗal ka hentagol ka ƴellitagol naange hay fewno annabi Dawud so jantino ke inde Allah pelle ɗen ñembayno mo so ini subhanallah anano ka pelle fof ne toon subhanallah 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 so ini alhamdulillah anano ka pelle toon no wiya toon alhamdulillah 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 so ini allahu akbar pelle ɗen fof wi allahu akbar allahu akbar allahu akbar wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu ala e hunde ko Allah tagi kon sinano subinanade Allah no mawninde Allah kono no woodi goɗɗum ngo ko wowlata kon en nanata en famata won noon no wowlude no jantade inde Allah kun colum siika on wan ci kun hayla bukkol kun naɓiraɗa ci kun hayla bukkol kun naɓiraɗa kun ko jantato inde Allah woni ndu henndu ko wifata ko jantagol inde Allah ndi ɗowdi ko yarata hirnaange sinangen no ka funnaange ndi yiltora kadi ndi yaaroya ka funnaange si tawi naange yaari hirnaange ɗum ko jantagol inde Allah noon kono en famatama ana o ko koddiji kanko noon Allah kanko emo faami oɗo aya ko suratu Sade woni kanko watti 1jeertaɓo ɗum ɗo o addi ka ayaji alqur'ana tindinayɗe fi jantagol inde Allah mawnina Allah bimbi e kiikiiɗe o naati ka hadisaji nabi sallllahu alayhi wa sallam o fuɗɗori o ɗo ka dambugal ɗo oɗo watti wulure 451 wa an abi hurairata radiyallahu anhu itama abu hurayra yo Allah weltanmo qaala o wi qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam anilaɗo Allah o maaki man qaala mo wi'i hina yusbihu sanga o weeti bimbi wa hina yumsi e sanga o hiiri kiikiiɗe o inna subhanallahi wa bihamdih sena e woodani Allah
e yettore makko nden o wi'a ɗum ɗo 100 marratin laabi temedere lam ya'ti ahadun hay gooto addoyta yawmal qiyamati ñalorma darngal bi afdala ko ɓuri moƴƴude e baraji e joddi mimma jaa bihi edi ko oɗo addi kon illa ahadun sina hara ko goɗɗo dey qaala wi'uɗo misla ma qaala yeru ko o wi'i kon aw zada ma o ɓeydo e hoore ɗum hara ko siko on ɗon do mo wi ɗum ɗo subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi bimbi laabi temedere kiikiri laabi temedere ñande darngal say joddiji ɗin addoya golleji moƴƴi handuɗi e joddiji ɗin addoya hay gooto addoyta ko moƴƴi ɓuri oɗo sina hara ko ɓeyduɗo won woɓɓe inni joni bimbi on tigi inna ɗum ɗo ha o gayna fewno ɗo hetti o kadi ɗon nayo limu o jokka tun subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi tawi kiliyani ala ko yeeyowo o jokka ɗon subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi simo e oto o ari embouteillage jokka subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi so yahi e bureau mo habbi ɓe inni habbe ɗon seeɗa o jokka ɗon subhanallah bihamdi kala wo occasion ka o heɓi tawi fewno ɗon wiiru waaru nde no deƴƴiti haqqille makko no deƴƴiti o kipa goɗɗum goo o jokka ɗon nayo limu on ɗon ara addi ɓuri ko oɗa addi kon wiiɗo kañum min ko bimbi tun mi wola laabi temedere kiikiɗe mi wola laabi temedere oɗo addoyay ko ɓuri ko oɗa addi kon sabuna kanko golli ɓuri ko oɗa golli kon rawahu muslim ko filli hadis on ko imam muslim hadis heɗɗon on kanko watti wulure 452 wa anhu itama makko kanko abu hurayra fahin qala wi jaa rajulun ila nabiy sallallahu alayhi wa sallam o ari kanelaɗo o innimo faqala wi o wi ya rasulallah ko aynelaɗo allah ma laqitu min aqrabin ladagatni albariha a komi hawri kon e yaare gatndelan nden hanki o jemma feƴƴiɗo ɗo ma laqitu oɗo ma wona riwaɗo ko alladi yani alladi laqitu komi hawri e mum ko min aqrabin immorde e yaare ladagatni nde gatimmi albarihata o jemma feƴƴuɗo ɗo aqrab yaare haala arab yaare ko deyum ko gollitite ko deyum no woodi konnguɗi nanaɗi tum ɓenta sama'i ko ya hunjo mantoɗa senigol hakkunde gorum e deyum ko haala arabu no jeeya e ko ɓuri mettude fi wowlugol hara faljali no woodi règle ɓe innama si ɗum ɗo ardini hara ko deyum so addi ta marbuta on ko deyum alif hamza wona yeeso makko wono assama ko heewi kon haray ko deyum ma o alif waɗiraɗo wono ya windirte noon wono hubla kubra kono woodi goɗɗi ala mande wono al ardu leydi mande ala kono ko deyum al yad jungo mande ala kono ko deyum al ayn yiitere ala mande deyum kono ko deyum al rijil koyngal wona noon woodi noon ko ɓenne ko ya manito ko ya hunjotu wona règle idan yaare kadi ko ya manito yaare ko deyum o wi komi hawri kon e muɗum hanki yaare noon a timmi o jemma feƴƴuɗo ɗo he allahu akbar mi soñji no moƴƴi ino mo yaare musanta si yaare ngati on tigi o embay wasiyade sikka ewa ha lajal ngal ari gaala nelaɗo makanimo ama law ɓurta si tawi no hara a wi'uno hina amsayta sanga hirnuɗa kiikire hara a wi'uno wi'uɗa a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa hara wino ɗum ɗo mi molori konnguɗi allah timmuɗi ɗin mi molorimo ɗum ɗon e bone ko o tagi kon fof lam tadurraka nde yaare lorratanoma
nde muusatanoma tampintanoma imma wopodiron fet si hara nde fiɗalima ma ɗum si ɗe fiɗima kono hara muusata lorratama heɓa tan muusedi ko heɓuɗa kon ɗo ɗum ɗo holli wonde no moƴƴi bimbi o kikiɗe o inna audu bi kalimatillahi tammati min sharri ma halaq no ɓuri talkuru no ɓuri teɓenwol no ɓuri bakanwol no ɓuri piɓol no ɓuri wigol woɗaji ta yalta yaruni ta fewtirni ta huccudni ta yalto e nde ñalanɗo ta yalta e o sa'a ɗo ndaray sa'a a ndaray ɗum ɗo e ɗum ɗo la inno audu bi kalimatillahi tammati min sharri ma halak mi molori konnguɗi allah timmuɗi ɗin yo dandan bone ko tagi kon ala lanni ayti ko mbile hulɗa ko allah tagi mbileɓe siko jinna hulɗa ko allah tagi ɗi jinnaji siko cheytaneji ɗi ko allah tagi siko toñoɓe ɓen ko allah tagi ko kulle kala fof ko allah tagi so heedi hakkude ma e mum tun ha hunde wawatama lorrude rawahu muslim hadis heɗo o kanko watti wulure 453 wa anhu fayingitanma kanko abu hurayra radiallahu anhu ani nabi sa sallam o witte nelaɗo annahu kana yaqulu ida asbaha nelaɗo laatnoke no makayno si o weeti o maka allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka nushur ɗum ɗo bimi weɓimi o makayno ɗum ɗo ma allahumma allah bika ko sabu ma asbahana min weetiri ko sabu moƴƴere ma wasi min weeti no wano min maya jemma wa bika amsayna ko sabu ma kadi min hiiriri kikiɗe ko tawiri men ko sabu moƴƴere maɗa wa bika nahya ko sabu ma kadi min wuuriri wa bika namutu ko sabu ma kadi min mayirta ko an warata men ɗum ɗo fof ko an jeeyi bimbi on e kikiɗe on e gurdan e mayde fof ko siya komo falɗa yo hiiru o hiirata mo falɗa yo weeto o weetata komo falɗa yo wuuru o wuurata mo falɗa yo maayo kadi maayata ko an kadi immintinnude si immitama fof ko kama fokkiti wa ida amsa si o hiiri kadi kikiɗe qala o inna allahumma bika amsayna ko sendi o ko ɗa ko allahumma bika asbahana ɗa ko allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka nushur allah ko sabu ma men hiiriri ko sabu ma min weetirta mi wawi mi sikki ɗum ɗo ko faljere woni ɗo ko sabu ma min wuurirta ko sabu ma kadi min mayirta ko kama min wattinta like almasir to annushur walmasir ko gootum nushur ko immagol immitagol saakito masir ko ɗon woni battane mum ko ɗon hattata ko haaka allah yahete ala ka feƴƴe yeeso ton rawahu abu dawuda ko fillete sen ko abu dawuda wa tirmidi imamu tirmidi wa qala o wi hadithun hasanun hadis on no moƴƴi cheikh al albani rahmatullahi alayhi ka sahih sunan abi daud o maaki hadisi on himo selli hadis heɗo on kanko watti wulure 454 fayin ko kanko abu hurara filli o wi anna ababacrin siddiqi wonde aboubacre anna ababacrin siddiqa wonde aboubacre siddique radiallahu anhu qala o wi ya rasulallah ko ayno laaɗo allah murni yamiran bi kalimatin konguɗi aquluhunna miɗo wi'a ɗi mi wowla ɗin ɗon ida asbahatu wa ida amsaytu simi weeti e simi hiiri ƴettoɗan konguɗi ɗi mi wowlata si woni bimbi eɗi mi wowlata si woni kikiɗe galnaɗo maaki ɓul wi'u awa si a weeti wi'a allahumma fatira alsamawati wal ardi alima alghaybi walshahada rabba kulli cheyin wa malika ashhadu an la ilaha illa anta a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa sharaki o wi ɗo wa shirki no ara wa shirki ma wa sharakihi qala wi qul ha ida asbahata wa ida amsayta wa ida akhadta madja'aka o wi wi'u ɗum ɗo si woni bimbi wi'a ɗum kadi kiikiiɗe wi'a ɗum si a nangi mbaldi ma ndin si a waalike wi'a ɗum ɗo ɗum woni ɓul wi'u allahumma allah
fatir as-samawati tagudo asma'uji ko alda e ka ebbe fatara ko moƴƴi inventugol hunde hara sifa mum hari ala tukolol wiyata perlagol ko sincugol hunde min gayri saabigi mathili hara na ndarugol copie o ko goɗɗo waɗi an woni taguɗo asama'uji ɗin fuɗɗi ɗi wal ardi e leydi ndin alimal gaybi ko an yo annduɗo ko wirni wa shahadati e ko yaltiti ko feeñi ko yi'oto rabba kulli shay'in ko an yo jeyɗo kala hunde wa malikahu lanɗo muɗum ashhadu miɗo seedo an la ilaha wonde reweteɗo e gonga ala illa anta si wona an a'udhu bika miɗo moloma min sharri nafsi bone wonki anki bone hoore an wa sharri shaytani miɗo moloma kadi bone shaytani wa shirkihi se en addi oɗo wa shirkihi e kafudugol e makko imma kafudugol e shaytane ka golle e ka dewe ma e ko ɓe sheytane kafidi danda bone sheytane e dendananga ɓe sheytane on e wallondirde ma wa sharakihi e bone makko e kafudugol e makko dandan ɗum ɗo ga fo o mantu Allah ko o tori Allah ko toraɗo Allah wonɗo ko molagol Allah yo Allah dandu ɗum bone hoore muɗum danda ɗum bone sheytane sabuna mo heeɓi mo Allah dandi bone hoore mum wonki mum aray o mutoyke o wi'a ɗum si a weeti wi'a ɗum si a hiiri wi'a ida ahadta madjaka si a nangi waalorde ma ne si a waali ka gayni kadi wi'a ɗum ɗo rawahu abu dawuda wa tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih cheikh albani ma ka sahihul jami hadith mo selli hadith he ɗon o kanko watti wulude 155 wa an ibn mas'ud itama abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu qala wi كان نبي الله لا تنكن لا الله إذا أمسى سهيري كي قال وماك أمسينا وأمسى الملك لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر رندو كيكي ده وما كان رندو وإذا أصبح قال ذلك أيضا سويتي كدي وما كان رندو وهي أمسينا وأمسى الملك لله مهيري laamu ngun kadi hiirani Allah hiiriɗo wonde laamu ngun fof ko Allah jeyingu la ilaha illa Allah reweteɗo e gonga ala si wona Allahu wahdahu kanko tu la sharika lahu kafidiɗo ala naam qala rawi filliɗo wi urahu miɗo yi'amo kanko ne laaɗo qala fihinna o wowli e ɗin kongri ɗon kadi o watti ɗon lahul mulku laamu ngun ko kanko jeyi وله الحمد يتورن كو كانكو جي وهو كانكو على كل شيء كلا هوند غاديرون كو واودو ربي جيرو لا اسالك من تورما خير ما في هذه الليله موجر كوني اندر او جemma دو وخير ما بعدها من تورما موجر wonande kadi baawo o jemma do feƴƴi wa a'udhu bika jeydo lam mido moloma min sharri ma fi hadhihi الليله mido moloma ya dandam bone ko woni ender o jemma do wa sharri ma ba'daha miɗo moolo ma kadi bone wonayde on ɓaawo o jemma ɗo feƴƴi rabbi jeynolam a'udhu bika miɗo moolo ma kadi dandam min alkasali e ngaamelo ko wongol ko memmini o fokkitay tun ama jooɗo miɗo moolo ma ɗum ko ɗum woni nene basal wa su'il kibari miɗo moolo ma kadi bonugol no mawnirta bonugol nayewu bongu wa a'udhu bika miɗo moolo ma kadi min adabin fi nnari immorde e lette ka nder yiite wa adabin fil qabri e lette ka nder qabru miɗo moolo ma dandan ɗum ɗo fuu si o weetiino kadi bimbi o maakira wano noon o maaka asbahana wa asbaha al mulku lillah to o wiya amsayna wa amsa al mulku lillah bimbi on o wiya asbahana wa asbaha al mulku lillah
ko sendi ɗi ko bimbi on tinayi min weeti laamu ngu wiyetani Allah ɗa min hiiri laamu ngu hirani Allah ɗon ɗo fof no ka deftere hisnul muslim Saadul Qahtani yarhamullah o faatinoke o mooɓani en ɗum ɗo fof o waɗanen e deftum tosoku suɓi ɗon o addi fof du'aji bimbi du'aji kikiɗe mo ndaari ɗon ara no fowtini ha rawahu muslim ko filli hadis on ko imam muslim hadis heɗɗon o kanko watti wulure 456 wan abdullah ibn khubaybin bi dammi al-kha'i al-mu'jamati ittama yo abdullah ɓiɗɗo khubayb o wi khubayb on no windirte o wi kha on to banko ya toɓɓu andi ha e ja e kha desingol ngol har fernen ko gootu ko toɓɓe ɗen sendata si woni muhmal wona ha ɗum ko muhmal so woni mujam koko toɓɓa ɗon ara toɓɓira dow wona ha si toɓɓirama ley wona ja o wi kanko abdullah ibn khubayb o wi qala li rasulullahi sallllahu alih wa sallam laɗo allah on makanilan nelaɗo koye makko tuggi kono no taggi enen ene mofte ɗen fof aɗa maki iqra janngu qul huwa allahu ahadun ngol cortewol ɗo suratul ikhlas wal muawwidatayni e mooloji ɗin ɗiɗi dandayɗi ɗin ɗiɗi e koddori allah moolorte ɗin ɗiɗi ɗum ko qul audu bi rabbil falaq e qul audu bi rabbin nas janngu ɗum ɗiɗo corteji tati hina tumsi sanga hiruɗa kikiɗe wa hina tusbihu e sanga weetuɗa bimbi jangaɗi 3 marratin laabi tati takfika min kulli sharrin ɗin ɗon ɗi yonete haray kala bone ɗi dandete kala bone bimbi oli ƴettugol ndiyam hibbaka dambugal ma waɗa jalanji e piiji e jidarakuji oli e ɗum janngu ɗum ɗo qul huwa allahu laabi tati falagi laabi tati naasi laabi tati waɗa ɗum bimbi yalta inchallah watta ɗum audu bi kalimatillahi tammati min sharri ma halaga eɗi du'aji ɗo yalta nangalama yaha kono kikiɗe tawi goɗɗo no wawi wiide joni goɗɗo waɗi ɗum tana heɓoyimo no wawi wonde kono ko koddoriye Allah waɗiri ɗum ɗon ɗo gasa ko fi ɓantangol mo darajaji makko ma fukkalngol mo bakkatuji makko tawata o waɗali ko emo jogii bakkatuji kono o waɗali hay hunde ko montata ɗi wonde Allah waɗa liɓa jarrabuyeje hoore makko fi kala waɗi ɗi du'aji ɗo fi yo ɗin ɗon bakkatuji ɗi monto ma fi hebbinangol mo baraji ke baraji ko mari kon yonata jono Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴo e makko jarribo mo ɗum ɗo warnamo baraji e muɗum wattanamo e ko woni e gollude kon no wawi wala kulli haalin enen wonlaɗo maaki kon koya yettir ɗum ƴakkirɗe faamuɗa ko noon ma aɗoy axe ko sikkuɗa kon kono anndu ko ka sikke ma woni nelaɗo kanko maaki kon ko ɗum woni gonga rawahu abu daud wa tirmidhi wa qala hadithun hasanu sahih cheikh albani makka sahih sunan abi daud hadith o mo selli hadith sakkitirɗo on kanko watti wulure 457 وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه إتما يودو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفة الثالث لونتي دو تمون لونتي بدل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأردق المفتدين قال أوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ماكي ما من عبد على جيادو يقول هم ويا في صباح كل يوم bimbi ñallal be wa masa'i kulli laylatin e kiikiiɗe jemma be o wiya bismillahi alladi la yadurru ma'a ismihi shay'un fi l ardi wala fi lsama wa huwa alsamiu alalim 3 marratin illa lam yadurrahu shay'un ala e jiyaaɗo mono inna bimbi be bimbi e kiikiiɗe be kiikiiɗe o janga o du'a ɗo o inna bismillah ko inde Allah mi woni e hiirude ɗo ma mi woni e weetude ɗo
الذي أن لا يضر لرته مع اسمه وندي إن مكونه شيء هيهون في الأرض ناك ليدي ولا في السماء وناك أسماء وهو كانكو الله السميع والنانو وأن الأليم غندو ويادون لا بتاتي بيمبي إلا بتاتي كيكيده إلا سونا لم يضره لرتام شيء هيهون لرتام طيب وهون لرتام دو وناك باندتو enen den sikka lorra fayda ko hatti ko wonti heɓugol nawnare ma barme ma accident ma perte ma nawnirede ma mayrede ɗon ɗon ko e lorra ko nan noon tun woni lorra non ko e lorraji ɗi jeeya lorra ɓurɗo mawnude on ko heɓugol bakkatu ñalla si a yalti tawi a ɓoogoyi bakkatuji buy si artuɗa ani compteur o markanima bakkatuji ɓuyi daññandere a lorrike si a yalti ɓorde bimbi ha kikiɗe arti tawi fayda baraji ɗin ka compte ma baraji memminaki waɗali mouvement ɓeydaki hara a lorrike kono ɗum noon en konta ɗum fayda goɗɗo waɗay tana albala u bakkatu hara ko jano hara ko bakkatuji kummaluji ɗi hara mo jala ɗon ɓelti si tawi tammaro heɓike probléme wala no hande marsi fes hande no mi fusoymo hoore nden allah poɗanimi mo addi minni ɗo allah ko haɗo wawamma o sikka so o heɓi ɗon tawa o artude e guluji ɓuyi bakkatu si allah wallima tawi a yalti ha a hewtiti a heɓali bakkatu ma ɓeyru bakkatu ko heɓuɗa kon a jokkintin ni kun jantagol inde allah e toragol yo allah yaafa e waɗugol moƴƴere on kun ɗon ko montama kon effacama ha nde ñande ara e marsi ɗon haray a heɓali tana haray e woni yaafaɗo daɗuɗo rawahu abu dauda ko fillete jon ko abu dauda wa tirmidhi e tirmidhi wa qala tirmidhi wi hadithun hasanun sahih hadith on no moƴƴi himo selli cheikh al albani rahmatullahi alayhi ko sahihul jami o wi hadith on ko selluɗo ko ɓeydugol wakkilagol jantagol inde allah facture arata innama ɓay a jantika inde allah hawa ɗum ɗo hara ndu lewru ɗo ɗa duwa yoɓude ɓuuri ko wonɗa yoɓude kon ɓe ngal ɗo min accanima kono a yoɓay ɗo 1,500,000 puisque a jantike inde allah ɓoyi e ndu lewru ɗo ɗum arata ka jantagol inde allah wawa ko consommegol courant wakkilo ɗen tanji boyi ɗen perdina tawa ɗen wawno gañade ko ɗum neɗɗo moƴƴo no Saudi ɗo wanon makko ko simi jangi tun sira sahaba ɓen ko noon ɗo tawata on ko noon wayi milliardaire jo waɗo ko moƴƴi wano makko hara ko kanko ɗuuɗa o ɗuuɗa ɗimmo no o kirta noon a sikkay mbuuɗi ɗin ko jinna wonde addude hakken ko ɗuuɗi mo jogii noon jogi hôtel ji buyi ka takko haram makka e haram madina ko hawni e makko kon ala ka yiyatamo fayda sina emo rewde allah suwa imo juulude ma fodde alqur'an mo janngude ma mo jantade inde allah fewndu ka yiɗamo ko ɗum tum woni haaju ma o yalte noon o hokkitira de million kono ko allah okkimo kon e tawde o perdinta tam makko ay fu saareni ko salamu aleykum aleykum salam gani hironi ɗo o hokki kadi o jokki ko wonno kon ay min anndi joni koye pare so ari cheikh salamu aleykum tigi jooɗo fanka ala memmigol ɗo jarude sabu no annda haare no ɓirtimo puisque ka o heɓi coro fof kanko ɗum noon ko jokki ko ɗum ɗon woni mi yi'aali wona karamo kojo mi wonde karamo koɓe buyi mi wondi e wiyeteɓe no wakkili buyi waɗoɓe moƴƴereji kadi buyi kono ɗon ɓe mi wondi e mum ɓe gila mi maandi mi yi'aali wano makko
min ɗuɗali wondude goy seeɗa que o yaltutugol moƴƴi min hari mi wi ton sawdi kono ɓe o duumodi ɓen beru ko mi yima kon ko ɓe sifanimi kon ko ɗum ɗon woni ɓe ɗum ɗo ko dokkalno ɗon noon an woni amara mbuɗi ko okkora yimɓe ɓen ala relation ji ko wallira yimɓe ɓen hay hunde fayda ko nafira yimɓe ɓen ala tawa kadi jantagol inde Allah ɗum kadi yara ko a faible moƴƴi ɗum ko looregoy no woodi piiji goo ko Allah si Allah o kalima ɗi a wawata ɗi wadde fewjugol si Allah jonnalima dole a wawata fewjude okkugol si Allah yaññali feere nden ko okkata ko hara fayde na ko duncata kono ngo jantagol inde Allah ɗo ɗum ɗo mo waɗali ɗum ɗo aray ko taafo toriki Allah yalla faamin en kadina faamu selluɗo arsika en kadi gollitirgol jaɓana ko wonno e gollude kon wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin wa alaikum salam نعم wono ɗi adkar ji ɗo bimɓe kikiɗe happaɗi ɗi laabi temedere ma nokkeli go haray ko laabi sappo wono baagi ato salihati capantati tati subhanallah on alhamdulillah capantati allahu akbar capantati tati joni on tigi yejjita o ɓeyda ɗum haray ellano e mum o oye si a sikkitike a timmini ka a timminali ɓeydu ha inna pellet mi timmini sa joni no wawi fuɗɗoɗa naɓa ha nokku goto goɗɗo ara hiwroma konta jungon salminama yeggitoya ene a fuɗɗike de kono ko hawto hattunoɗa sa fala fuɗɗito konko ɗum wakafa billahi hasiban Allah kan mo waylimude Allah faljata kono yawɗo ha inna pellet timmi ko ɓeydoyi kon na ella wa billahi tawfiq